Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ikajing kali mata kalau habai dia berkali smart meter program ke ba ke Sarkar Meghalaya ka samban penbor ya kilong samban pendai ya kini ki meter haki yang dijoki hadin bagi laiwat benia berkamtam eru haswa bang yang kadir ngai keren hapu assembly nadu macam snap ha kajing temu jong Sarkar jila ban pendai ya kini ki smart meter hap keleng jong kilong sam daga Sarkar India kelap mi yang ke smart meter national program ke beri ke skim na ke bentaban pendai yang ke smart meter hakeleng jongkari daga ba pendai yang ke smart meter ke jing temu kolong ban penduna ya ke julu kesan ban peit bagi beriu kin poi ke bil biang por bad aku juga poru ban peit ba kini ki peit ba ki la ban wan siu ke bil kam kloi daga bagi yo ke bil kam kloi te hapo juga ni ke smart meter national program kajing temu jong Sarkar India kalong ba andalaweng dot ini ki meter ki barim wanra lagi smart meter kanang kampen sup yang ki company ki bapniai ya kan ni kajing sambording hakaleng jong ki jela ki boper but ya kan ni la IT hakwe ka nodal agency dan ni ka we ka kunhun trekam ka bangi ong ka EESL mo ka Energy Efficiency Services Limited kani kedika company ka be sno da Southly company ka NTPC ka REC, ka PFC, bat ka PGCIL. Tikini kini kita ki bathau ka joint venture ka ji Trelang, jo kini ki PSU, ani kini ki company ki ba dehi jong ka Sarkar India, bat gila itu ya kini ka EESL daka tat tekram jong ka Ministry of Power ka badipet ya ka jing sambording hakaleng jong kari. Lengba jong ka EESL, anda kilawan pendai ya kini ki smart meter hakaleng kajing temu jongki kalau baik banyo ya ki smart meter ki ba la sinahi dari India bat la dapet benia da ki ESL ba ki num don kanu kajing pentut ya ka sung sungai jongkari namar habangi kran sipang ka smart meter dan ngi kran sipang ka smart grid ke kita mo ka smart meter bat smart grid ki trela ha ka ba lengba ka smart grid ya kajing sambording ha kaleng jongkari en penyai lengba ki computer system dan penyai lembaga artificial intelligence bad hak juga poru kini smart meter kini trelang lembaga kini ki computer based systems but bakini smart meter ndak le sno sya kini ka smart grid umut hangtahi kan yele ban penduna ya ka julusan ka jing sambording bad banyele banwanra ya ki khamba take away ka bang ni sutuk lo ban nakali ndak sokan dia kala krenshai bad khamtam na ka ESL kalapan sange ya kanu kajing tumu bantit da ki meter ke basna China nomor ki om baladai kini meter la sna China bat pin la pandai kini la rung shi bat kini la ya tengku bala ni trikam begini ki komputer ke bala bu de kala banlong bakan pentut ikir kom trikam jadi komputer bat aku juga poru kala pendu nong ya kejelah ke beper bat ke rihiru da ka ba wanra ya kajing bom song singan shu nomor bakini ki meter la ban kata lembagi komputer la ni kinong tray ki ba sop na puri China ba ni ki we mo kata ki hacking systems ki bangi ong na ni ki jingdon ki virus lemba jong kini ki na ni ki malware ki bangi ong lemba jong ni ki smart meter dina ta kada ki kasorkan dia lemba ka ESL kelakran chai baik bangin nom pendon kam ya ki smart meter ki wan ra na China te hendrai ke ka bajia pada na kalian jong Sarkar India ru kla om ba ka ESL kan pentrikam ikani bat umdon kam ban siu yakani ditang ki Sarkar jela ki boper ba ki na ban sanya ki MOU ka agreement bat ka ESL bat ka numdon ka nu ka jing siu haswa jong ta ka program andra ada ban pentrikam lanang yai kat kung bujing pediang jong ki ba bat kan jing don kam jong kita ki mita de suki ki breu kinsa ka Sarkar jela kan sampai ya ta ka jing sep umno ban le ndre nakaliang jong ka Sarkar India kibu dak ta ka BOOT program build operate own transfer program hakaba da pila pandai ini smart meter nda kila khamya ka to ni tingi sampai ya ta ka jing siu ba lemba kat ku ka jing sanya ka MOU bat ka ESL dan rai hapo ka Sarkar jela pada ka besul ngok kolong ba ki metre ban simbenta ka di smart meter program ka ba la panya da ESL kila sia da ka jong kila lej hi da ka jong ka tender ban kila siru ya kini ki buy meter da ka bashim da ram na ka EDB ke Asian Development Bank ba arspa la ku arkro bad da ka bashim ni karam ke thiet ini ki meter
bat ki arlak tam ki meter ki thit kador ki meter dal ngi khen kulu da khen e don ba shi ba 100 meter don ba khamhe meter kum ko jingkit jong ko boarding jongki henry ngi khen kulum ko poi kum ba khadu khat arajar tam we meter te da pishim pat ya ke kador ka bangio na ki lengba ki la thai khubor bat na ki kot ki sla ki badon isem ba kasor India ka pulut tang ba la hajar siteng we meter lengba ka ESL bat kani galong bat bai pendai bat bai wayar bat bai kit bai ba no dong shedong te hang ni na lor ba pishim da karam ban thit ik digi meter ha ka ju ko poru ni i ba na kaliang jong ka sarkar ka penbor iki beri penan kami digi meter te Tiji penon kami ki meter ke di melong smart meter kam tam di melong ka pasyai. Ba ki smart meter ki di menteri kam lembah ke internet. Ki smart meter ki menteri kam lembah jong ki network mobile. Umur ada don internet ada don kini ka network te hang tai ki smart meter ki menteri kam. Den rai kumbolong mentah. Asyam bai ki smart meter la menteri kam jubor shu penbor ki longi long samban pendai ki meter. Bat hak ju opor ba ya kini hagi cakal lagi don network untip nilai syu pendai jubor bai te hagi juga por kini ki meter ki don ki sim card bat ladam don lada kim trikam ki sim card ki meter ki numla ban ya connect lan ya penyedai bat kita ki komputer ki ban ken ya ki jinglut jang boarding kan no pi penan kam si benai bat kan no ko bil jung pi kan poi te da kini ki sim card ki trikam tangkat tu ni por hadin ban recharge si kini ki sim card pat ban pendap pisa be kini ban pentrikam kan dei ka kamram jeng kitu kilong yang pat ban sio tekan niru kan wan ra sibun ke jinglut jing sep na ka menta kilong yang sem ha ko ko por pat menta ladangi ong ya ka quality ya ka jinglong jingman jung mita nomor ba ka sokar India kam simla ong ban penon kam de ni mita sokar India kala khang ban penon kam de ni meter China te nakadang sokar jelapan hatu kala don mo ka tu no ka jing check ya kini mita kabung itiang kalong bayo la syai balong kini kitiar China ba PE bang babon ki pai ba ki pedon kam odon nak nili don ke khubor ke susi ba bawi khuna ba support sot goro hills ubathai gitu ki speaker ju ki bluetooth speaker ke ba ki beri ki chet hakeleng ki don hakeleng ju ki yo ki per ti film tip kino ki mar ki ba kino ki mar basnio ba teng la yo kum kini ki jingjia haswaru mensyapin kemau ba kumno ka sarkar ka penbor lani ka bu ka kendon ya baro ki beriu ki ba don kini ki mobile ba ki batit na ki company ba wan na China ba kini register you to IMEI number bat ki tu ki company ki ba ki sim ya ki connection jum ki beli ki le itu ban penti kena ba kini ki mobile phone ki mdei ki ba susna tador ban penti kena ba ki tu ki tiar ki mdei ki ban kta la sai por bakran phone yo ka thut ka score mo yo ki ing ki mobile yo ki click ki mobile te kan wan ra ka jingman sa ya ki tu ginong punan ka te ka jing kli mta kalo bala da kini ki smart meter pi pandai mono ba la certify kini mono bala pensisia ya ka jing long ju kini ki smart meter namar kim dei ki bala wan na ka sarkar India ki dei ba ka sarkar jelah ki da thir ban ki ba wan ni ki company mo po China tingi tiang ke yo la sai yo long gum ki jing jia kaleng un buthai nu meter ha ki yang ki sem ki jungi mono ban ki kli kata te ngibu ka jikir pat syaki pai ba makin dah husiar bola syai bersuan berpenbor ki beri berpendai kini ki meter tu ya husiar bola syai kawan penban mo kajing susi kajing jia ka bala mungkin mensal ya ki long yang sem nomor haduk mentang kasngi ka sarkar kampala men pensisya bai kini ki meter lawan da kata jing ai jing bet nak sarkar India bat khamtam da ki company lani da ki tu ki kenhun trikam ki bab depe na ko mentang kini ki smart meter ki badai ki agensi jong sarkar India te kan syok pat haki pai ba mo lakin ailat bakin pendai ita ki meter ne lakin pediang men pendai ita ki meter ringis ngo ba mla man penbor ki pai ba ban si penon kam ki meter ki ba ya ka quality ba ki jinglong jiman jung ki ka bangi mla bentit ko jing kli ki ba khrau ki ni jing thmu jong sarkar mental ada don ka smart meter national program ka ba phim don kam ban sio
Ndre hadin jo ketua mentah de phim tre ban sim ke tega national program village da ke program lo jong bat PI ke ju company pada ke adon dak yang ban pentre ya ke sebagai skim ke bangitip ibro khoi ba wat nak liang jong sukar dia ru 8 ki kot kislah ke BD bat ke sebagai skim de mentah kini ke surka ke la shu ai ke ju ke company ke Satyam Global ban pentre kam ya kini smart meter pa haduk kanu tuli ke jela ba ke Satyam Global ke ada ban pentre ya smart meter project kaya ke experience jong ke Satyam Global halor ke smart meter katu kalau ayo je pensisian em nak surkan dia kaya ke experience jong ka berbelai ba man ba khot tender yo ba tang ni ke company dia kata ri jak jikli ke bangi kum ka lang persyak ibu namar ke jing penan kami ke juk ke company ha bar khoi ki project kawan ra ban kata ka favoritism ke bangi ong ba ke jing syak liang nani ke jing no siang jong sarkar ba bar khoi ki project jong ka MCL ki lek tang syakwe ke company belai pi nadu ning kong hi bagi sim ya karam ka ba ars pa lai fu akror ban thiet yo smart meter ba kim tip la ki pa ba kim pendon kam ne pendon kam ne la shipon bor ki pa ba namar ki meter ni don lai ja way utu meter baju pendon kam baik berbor mu utu normal meter mengiong way prepaid meter way pada mentai ki ora nu smart meter tingi so ba di ban ai ha kamon ji ki pa ba kinjit meter ba kumnok yang kumbolong mentah udon normal meter don smart prepaid meter ki pai ba ki jet ku ke jing don kam jungki de mentau smart meter dal ki kwa ban la da kawan na national program te ka ba mla mun pun bor ki bre ka ba pi pim don kam ban siu shwa pum ka sarkar pim don kam ban siu kani ai ki meter ki nya shwa la da de ki meter ke bala pentikena na sarkar India perkat ku jing don kam jiki pai ba ndre mta da ka ba shi pun bor bat da ka ba pi pendai ju bor ki meter ki ba wan ra na China ki bang mo menang intip ki jing long jiman jiki ki ba kumno kemudian ke kabakas kut hang ni kolong tak ngaji penkit ram ya kejela ngaji perserwaka ya kepisah pai ba badah keju kopor yo la syai ke ora penban ngaji mensau ya kilong yang sa yu ba pila men penbor kata di kejing keli ke bang ibu ke sorka ka consumer act ke nomor ke MCL ke de ke agensi ke bahab apa ke consumer act di pila mo ban su pentinyan ni ki brio ya gini kitiar ke ba ki pai ba ki siu dalade nam tai ni smart meter kita kiba kipa ba hi kan sio hadin mde bikin sio tim ta pila mo ban sutnyan jubor ha ki pa ba ya kini ki smart meter lada kim trikam lada ki poi si jaka bom don network bala do pa ba hin ladi ong bangimbam ngi kwa di ki pa ki jet meter law normal meter no prepaid meter ne te kani kalau persya ki ai dong atrai nomor pakawan anda do consumer ai pa ba ki sebesar gi bangan kena menga ki bam nembam tengah trai kam kanum syong nongrim andre nasyong ngaso ba ndak lawan kinu ki kenhun ki ban wat benia idon kambang ida wat benia kini andre na phabu inquiry du kumbolong unta te we inquiry report rumyo aten ong demand inquiry rum po hira solution te tapai ki pai ba ki su tu ki sapai Atau nak kalian lebih dan jika mana pada buat kau asyik sentar ban pak ni kiri atas dia. Ya kan ni ngin hab hiban ya keren cu shalor nomor mdesu bak tak tangi pelapisa mdesu bagi pai ba ki asma bakadon ke jing bamsam mo ndreng so bakani kan kata ya ka song sengan jo gari bro kowe mat kham tam ru kala ban kata ru ya ka jinglong jiman lani ke jinglong ke jing singan jo kilong yelum sa